Ngiyanibingelela abaNazaretha egameni lenkosi shema. Lo okhulumayo ngumshumayeli omthengu emsinga emachunweni emzinga kababa yanzima. Amen. Ngihlelwa isisindo sokuba umuntu wasemhlabeni, kodwa ngimiswa phambi komsebenzi kaNkulunkulu njengamanje. Kakhulu ukhona nengilosi yomfundisi phambi kwemindeni ngemindeni eminingi ephambi kwami nje. Ngimi phezu kwemindeni eminingi kakhulu ngoba umhlangano phela lwesiyoni. Manje ukuthi khuluma phambi kwemindeni eminingi kangaka yasezulwini ngenzeka ngimeneshwa uduke emqondweni wami ukuthi ngimi phambi kwemindeni eminingi emkhulu eminye kakhulu, eminye idelelekile emhlabeni kodwa kuThixo mkhulu kakhulu. Eminye mkhulu nalapha emhlabeni kanti mkhulu nasezulwini. Kanti ngimi phambi kwebandla elingcwele likaShembe lehle ezulwini elingezili ibandla elalungiswa abantu bakho umthetho sisekelo esemhlabeni lohamba kanje majika leyojika kanje ngoba izinto zabantu zibuye ziphele. Bengikubantu ngesama kodwa ngicela umnikazi womsebenzi anginike isibindi izwe elilodwa namabili engingabeka emhlanganweni kaThixo ongcwele nabantu njengoba umfundisi eseshila abazofundishela. Ngicela ukuqinisa isibindi ngesihlabelelo sekhulu namashumi ayisikhombisa nesikhombisa. Ngizothatha amavesi ambalwa. Ngingakasihlabeleli ngiyafisa ukuthi ngithi engathi mina kuqala nawe sonke sesikuleli inhliziyo zethu singazibhekisa Shembe. Lokhu ngikhiso izwi lokuthi ngelinye ilanga uthi umuntu esehambile ufika uyafuna phambili zonke izinto akasazi ukuthi usezongena ngaze ekhaya, kodwa kuthiwa zonke ilezi ezazibekwa phambi kwakho ethempelini. Akabonge Shembe. Ngisho lokhu bengiqale kimi ngathi mina kuqala uNkulunkulu angisize ngibuye ngibe la impela ngoba kuyenzeka umuntu abeleshwa ethi sesenkonzweni kanti bekuzoshawa umhlahlo wakhe kodwa ushiye khona usushayile ahambe efunanga ingqubuleka bengamnandi abasezulwini bephiwe ukuthi sakutshela wena. Sathuma umuntu uthi akutshela wezwa lenkaba. Ngicela kungakehleli lokho nawe kungakwehleli futhi. Lapho usuabiza wanye
bantwana benkosi yasezulwini sibe nenhlanhla emhlabeni thina kwathi makhala icilongo lasezulwini lifuna abantu emhlabeni abazogezwa ushembe savuka. Sibe naleyo nhlanhla asivumile. Akulutho ukuthi imimoya emibi elwa nabantu namanje sakhali ililo iyasifuna ukuba sibuyele emanxiweni lasasikhona. Isalwa futhi nawe nomnye nomunye ukuthi abuyele emanxiweni lasasikhona. Kodwa sinenhlanhla ukuthi kuthema kwehlinto enkulu ezulwini yehlela phakathi kwethu sikhona sizukulwane soyibona. Bese kungayishwa kithi ukuthi lento ehla ezulwini sigcina ngokukhuluma ngayo masiteli sihlangene yini noma nasemzini yoba siyayikhuluma noma nala sihlala khona siyayikhuluma noma nala nobodadewethu nabafowethu siyayikhuluma nabo. Ngoba abantu mabehlelwe into enkulu babekhulume ngayo. Sehlelwa into enkulu kwehla ubungcwele beza kithi emhlabeni sabantu basemhlabeni. Manje siyadidizela siyabambana siyadonsana siyale nanale ngenxa yokuthi singabantu basemhlabeni nempi elwayo. Namhlanje akusafanele ngabe kuyashunyayelwa uNazaretha esephelelwe ikhulu leminyaka ungelelela kwelesibili bayafika kufanele bese kuyenziwa nje akabo uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yemoya emibi elwayo nabo sikuthole mina ngibe inkabi sekuthengwe imoya emibi anazi mina umshumayeli ngoNazaretha uyakwazi nokuhlabela uyakwazi nokusika uyakwazi nokwenza konke nje kanti isingibambile. Amen. Kuze ngisebenze ngisebenzele ekulahlweni nabaningi ngizama ukuthi ke njengakusilapha phambi kaNkulunkulu sibe nenhlanhla enkulu emhlabeni ukusiba amaNazaretha. Ngoba iNazaretha uyinto enkulu ngoba ngisho umndeni wakho ngoyiNazaretha mhla uvumayo ezulwini kuye kuthokozwe ukuthi sesasizakala namhlanje khona umntwana wethu osezawuvumela amacala ethu sahambe emhlabeni ushebe ngaphili. Ngeshwa thola mina ngisenkolweni yokuvuma amacala ngisenkolweni yokuzamela abahamba benezono beba bephinga bethakatha beya yonke into oyenzele emhlabeni. Ngamenyezwa mina njengommeli wabo ukuthi angizobamela ngafike ngadlela ubuthongo esontweni. Uma unganelelo lishwe nawe uma unganalelo lishwe fike ngadla ubuthongo esontweni. Hey umnandi ukusina kwenkolo yaseNazaretha. Hey umnandi nokwenze njani konke njengoba hlukucama ngekumnandi. Ngakhohlwa ukuthi ngiyinxusa labantu abasezulwini ngize ngabuka lokhu kumnandi engikubukayo ngoba befuna ezulwini ukungena kulokhu kumnandi bese kuhlungwini. Oh ilangi chapile ilfule ewase ose apeshe singabuzana sodwa njengasile ethempelini. Hawu usunesikhathi esinganalo kholo wenkolo yaseNazaretha ngiphendule nawe uphendule. Kodwa yini noma zingaki izinto osuwazenza uzama ukulwela ukukhulula abantu bakini abahamba bese buhlungwini na? Ubhlungu mangingangukuza nawe
ongankumbuza kuhlungu ngoba ekugcineni sizodlula kulelizwe noma kanjani hayi ngoba sifuleke kodwa ngoba kufanele umuntu uhlala emhlabeni adlule uma sidlula kubi kuthine bese sifika ekhaya baba mkhulu nokhokho bethu bethi sasithumile wenzalo uNkosi kuba kubi mina nawe kuthi wasusa enkolweni yaseNazaretha ya la kukhulwa khona abantu wenzani kubi mangizakuNkosi noma mhlambe kokanye ngithi hayi cha khona ngake ngifana no2 mangithi khona ngake ngizama ukuthi sisemkhankasweni bantwana beNkosi yasePhameni izinto eziningi noma sifuna noma sizinikelela futhi kodwa kakhulu singakhohlwa ukuthi singamanxusa abantu abasezulwini futhi kubi ukuthi ukholwe enkolweni enkulu kangaka usuneminyaka ngakholwa bathula abantu basezulwini bakini abasho lutho ngayo ithi enyisizwe ufuna ukusheshe ngidedele umfundisi ithi enyisizwe sisehleli kuhlezi esihlalweni inkosi uThingo lenkosazana ithi hawu bafowethu ukukhuluma ngendaba ngoba kuyokuthi amaNazaretha ehlangene kubantu abanenhlanhla exoxela indaba umuntu onenhlanhla ethi hawu nazi into engihluphayo ayithathe ebesilisiza akabonga uNkulunkulu ngoba into embuku nakho konke ukuthi into engiyenzayo ngilungisayo ngilungisela ukuthola imoto ezinesonto emhlanje hayi ngilungisa ngokukholwa ngilungisa lento ngokukholwa ukuze mangidlula ezweni kokhokho mangifika ngithi ngazama ngoba nabo kade bebona uzama ngizama ukuthi ke ithi lesizwa sixoxa lezi ndaba ithi bafowethu mina angisafuna ukwenza lutho bengingasafuna sebesengidikile yonke into ngingasafuna ukwenza lutho into ethinta ukuhlaba nokuthinta indaba abantu abasezulwini ngoba angazi ukuthi mangaqoqa imbuzi ngibeke phambi kwenu ngithi ngiyalungisa ngingalungisi ngani angisho lokhu kushoyela ukuthi mhlambe ngithi zishumi noma zu20 noma zu30 ngikhuluma ngento engingayazi ngempela inkomo engingabala nazo ngashaya uvalo mangiyimisa la ngithi ngiyalungisa amaphutha akho uthi ngize ngathatha isinyathelo ngaya enkosini enkulu yasePhameni uThingo ngiyovalelisa ngafika ngathi baba angiyube ngisaphinde ngizovalelisa abantu angiyuphinde ngithinta into ethintana nabantu abasezulwini bakithi nokubahlabela nokwenza nje kwathi inkosi ngithe ngaqeda athi thula uyaphetha ngithe ngaqeda athi inkosi thula uyaphetha yini mangisho kanje wathi wakwalana yasengilandile ukuthi senisebenza imisebenzi eminingi kodwa kuthule kuyefana usizi uyaqhubeka ngibona uthi ayisithi inkosi wena into engabe uyayicela ngabe uthi ngicela ukubona abantu bakithi ukuthi sengenza imisebenzi emngakani bathi bona uthi ngabe sengithi inkosi yamakhosi ngiyacela baba ubabona abantu bakithi ukuthi baphi uthi kwathi ngalowo busuku baleyo mini kade ekhuluma nenkosi enkulu yasePhameni uthi ngathi ngilele edokodweni ngingakazumeki ngibeke uhlangothi kusakhanya nesibani uthi kwakhona umuntu ongenayo edokodweni uthi asishuthi ngamadodweni wavela waphusha nje wangena esakhanyisile uthi mama ngithi ngikusi ikhanda hayibo ngoba umuntu wakithi lo ngasekho lo uthi wangishaya ubala angazi ukuthi konje ngithini uthi ngithe ngakhuluma lutho uthi waseqala ukukhuluma yena wayesethi cha uyangibona uthi ngathi yebo ngiyakubona uthi wathi ngize kuwe ngithunywe inkosi yasePhameni njengoba kade ukiyo wena uthi awuyophinde wenze lutho inkosi imthumile kuwe yathi angizokutshela ukuthi yonke le misebenzi wenza iyabona kodwa kuphela thina sisejele ngaphansi noma sibona amandla sinawo ngakho ke ungayeki akabonga shema amen bapha baba bambona baba abakho baba ngizama ukuthi ke singakhohlwa abantwana benkosi masila ukuthi asizile ukuzongcebeleka amen izinto esitholayo mhlambe kanye lalokho kusesandleni obona kungene bekuzanywa yiloyo phumile ethi uzamela ukuthi khona uzathi mawukuthola ebese uqhubeka kube khona izinto zenzayo uthetha amacala alakini ngoba imvama yezinto ezizinkinga amacala fike kwabosha abantu abasesifini kwehla ushembe esifini uzolamula
uzothi asibageze thina qala uzama ukusihlanza thina akabonge ngoba noma ungabiza abefundisi nabavangeli nabashumeli nabo bonke abantu abagcotshweyo lebandla uma mina ngibabiza kodwa kungavumi ngizihlanze uzofike beyizi ngoba basezulwini banamathela kimi sithe sesigeziwe ngeshwa ngoba kulwimpi sabuye sayozingcolisa into ofanele uqale ukusihlanza ukuze abantu abasezulwini bekwazi ukunamathela noma bekwazi ukuhamba nawe akabonge ngoba abasezulwini mabehamba naye bazokhuluma naye bakuhloniphe umuntu oyinazalethe ngisho idlozi lakhe liyakuhlonipha ngaphezu kwabantu abaningi ngoba usuke ummelwa kodwa mangezukozela ala tshela umuntu wasePhamla size singozeli silale emsebenzini omkhulu akabonge ukhona imndeni ngisedlele iphuzu enenhlanhla noma nje asila nje khona abantu abangaphambi sizana lethi mina ukuboshwa ngikwazi ngisho abantu abadala ngisho laba nje sasiginyiswa nabo ngamapasi kodwa ngaphambi sizatha mina nangaleso sikhathi amapasi angizongengena nje nemindeni njalo kukhona imindeni oqeda umuntu ebhajadiswe ebese sisukuma ihalalisa ngalelo langa ngoba vele bingaboshiwe ingene naye isibili kade gezwa bengene bebhajadiswe kanye naye uyabona manje kathina sonke sizothi masingene emanzini siphume nabo sebebhajadisiwe ngoba abanye baseMpumalanga baseningizimu emajele ahlukahlukene umsebenzi ebesifanele ukwenza ukulwela ukubakhipha kula majele akabonge ilokhu bese siqhashazwa naye igebengu eningi esezilapha abantu balenkolo yasePhamini mhlawumbe khona sebehala ukuthi mhlawumbe ukhokho lwenyanga lolu ulihamba lingena imizi nalo luthithelani ngoba kule nkolo makuthandazwa awuthandazi usuqeda ukuthandaza bese uthi inkomo yakho cha kodwa kuyanikelwa akabonge lo mbiza umuntu ogcotshweyo ekhaya awumkhiphe hambaze kodwa akabizi lutho yena kodwa kuyanikelwa akabonge njengoba kunikelwa yena ethempeli umthetho unikelwa kodwa singalokothi siphambane sikhohlwe ukuthi sithunywa abantu abasezulwini noma sekuthi asingene engozini sikhumbude onke sithunyiwe bese siyeka noma kuthi asibanga umsindo esontweni sikhumbude sizoba ngumsindo bese kuyonyakazana emndeni ezulwini bese siphinda sibeke umuntu okulenkolo uma enenhlanhla uye azithobe ngaphansi kwayo akabonge uma abaningi asebathekwa bayizingabi zenye indoda sebeyisebenzela yena athi ngeke ngoba mina ngazovuma izono zami ezogogo bami olwethu unyasi siyabonga abantu benkosi ngikhuluma lapha phambi kamfundisi ngizashintsha eyodwa bese ngibuyela phansi Shembe uyinkosi asidukile ngokulandela unyazi leso cha asidukile uma ngifuna ukugcwalisa ubufakazi angaze inkosi ngaziphelele kodwa ngifuna ukuthi nje iqiniseke eshoyo ukuthi unyazi yilona olwehlezi benisephelele lokhu ngikusholo ukuthi wena makuthi duku sephelele lokhu ngikusholo ukuthi wena makuthi duku udukele kamnandi la ngalibalele kodwa izenzo asimbonanga baba mkhulu thina kodwa sibazwile abahambe naye silibonile la simile phambi kwelanga sama phambi kwenyanga yezulu sama phambi kothiko lwenkosazana simphambi kwenyazi manje impawu zonke ziphelele ushembe lo la kuhlezi khona baba mkhulu amen akabonge amen angifuni ukungakusho lokhu ngizosho khona kodwa yize sekukuningi irecord eseligcwalisile inkosi selenene amen okukhulu kakhulu ngoba nalabo abashona ngale inkosi yami kuba bathi singabadabukeli labo abashona ngale nabo imiyalezo abayishoyo bathi sawena umfulo omncane sithe singaphesha wagcwala ayisekho indlela okubuya indaba yabo noThixo wabo ukuthi ngani kwaziye ngizama ukuthi ke ngizakungamulela mayisangiyeke umkami omncane ngoyeka ophilile kufanele ayo no ngesikhathi uhambe ngasi inkosi uthi ngoyenkosazana ngaleyo mihla phela kwayesenzela idate yokuyohlinzwa esibhedlela akabonge amen wafika sengiyehathula mana noyizwa ngelinye ilanga mangixoxa kodwa izofika ngqo esiphethweni sayo kwase kufika
inkosi uthi ulenkosaze ngathi isikhala kakhulu lot manifika uthi lofikelwa loba umkhokheli omdala kwabakulinda abakiya ngathi banomkhokheli omdala uMakhoza walapha ya kwakhona emzimo yomdala sekwasebenza okuncane ngaphansi kwakhe wayesefika sengiphambili wafika uthi ngokuqala lwasethi thulana emsambeni sakhaya ngoba ngishila inkosi khona amen uthi thema isisho njalo wabona bese endini nalomkhokheli lwangena wasekuqhamuka unyazi lwezulu akalwazi lot maliqhamuka uthi ngase ngithethizwe hawu inkosi uthi ngoyinkosi le ebekade ibika inkosi phela le kodwa akuyazi ubengalwazi unyazi bolo sekhona umkhokheli omdala bese kuba isidondobana sokuhlala phansi bafikelwa melulu unyazi lomelula uthi le umkami ke ngase ngithi hawu nkosi yami kodwa kungabe kusaba ukuthi uma umkhokhelwa lenhlanhla manje umqeda lungithinte ingithinte nami lenkosi entsha uthi athi mayiqeda umkhokheli yakuyena yambamba yamelula lumelula nje sekukhona idate yokuthi yohlinzwa sibhedlela kwakufanele yakwa specialist eGrace eMalisetu uma exoxa ekseni ngathi nisuphilile akubonga uNkulunkulu amen ngifuna ukumlamlela kaManazari ngoba kusekufike manje akazange aye kuyohlinzwa ngenxa yonyazi lezulu akabonga uNkulunkulu amen kunike bengingakusho ngalo ngisho izinto evele ezulwini iqinisa ukuthi uyena ovele ezulwini amen amen ngiyaxolisa abantwana